sore sahabat. Dimanapun kalian berada, salam menyapa teman-teman semuanya, pendukung saya juga. Kita mau main game. Sekalian menunggu buka puasa. Siapa kawan kita? Waduh, happy nih. Dan Magic Chess Mobile Legend. Kita ngambil nomor apa? Nomor 9. Sekalian menunggu buka puasa sebentar lagi, semoga puasanya lancar. Kita kasih saber. Bagi teman yang kalian dimanapun berada, semoga sehat terus dan puasanya lancar. Waduh, tangan belakang ya. Kalau main Magic Chess ganti-ganti hero ya. Lalu kalah. Teman-temanku dimanapun kalian berada, salam selamat sore. Assalamualaikum. Ada pulih. Oh, ini dapat satu. Nah, level 2 lumayan kan ya. Ini juga dapat satu kan. Telat kitanya guys.
Oh, kita ngambil ini aja, ini kerja. Ini kayak gitu. Oh, kurang dulu. Oh, ini. Oh, ini boleh. Berjalan ke halo, selamat sore. Aku menyapa semua teman-teman. Main Magic Chess enak juga sih main. Udah 3 kali masuk. Boxing is not a way to hurt somebody, but in order. Lalu ada pilihan lagi. Oh ya, kita jual. Lalu ini kita jual. Kita beli ini. Jangan berdiam dulu. Ada pegang badannya. Ini kan jadi dua. Apa ya? Oh ya, kita kasih meme aja deh. Halo guys. Ya kalah. Oh ya, dia 7 hari. Kita aja bangun. No swordsmanship I can't master. Kayaknya kalah.
seru juga ngedit coy. Ganti siapa? Oh iya, kita ini ganti. Terus ini kita ganti tadi deh, raksasa kita punya. Itu di tengahnya. Kita milih apa di sini ya? Ini aja deh, baju aja, kepala. Itu baju sih, buat pelindung. Pelindungnya kita kasih siapa? Oh ya pas lah. Ini boleh dijual. Udah. Oh, jual aja nih. Tambah hero. Ini naik kedua kita baru 2 kali. Masih posisi tiga, 4. Masih posisi keempat kita 50. Posisi keempat plus 6 ya. Kayaknya posisi menang itu. Nah itu kan kalah. So guys, tadi kita ke belakang dulu. Masih posisi ketiga. Akankah kita mendapatkan posisi ke berapa ya? Kita udah posisi ketiga sih, tapi nggak tahu kalau menang ya. Ini buat nambah hero 1.
Akan jadi lebih dua kan. Kita kunci. Kita udah posisi keempat, masih imbang 4. Bang Bualaga, terima kasih. Semoga puasanya lancar bang. Kalah. Posisi keempat. Kita undang teman lah, boleh. Itu pun kalau dia masuk. Bang Gualaga, terima kasih telah hadir. Selamat sore, menyapa ya bang. Ini hiburan sekalian menunggu buka puasa bang. Panas banget cuacanya. Is my clock broken? Too slow. What the hell am I slowing? I need a warning. Hoot hoot, toot toot. May the force be with you wherever I go. Beta follows.
May the force be with you. Bagus. Boxing is not a way to hurt somebody, but in order. Watch your head. Knowing is not enough. Knowing is not enough. And the world is kung fu. Knowing is not enough. We must apply. Boxing is not a way. Everybody has to start somewhere. The man who can beat me has not been born yet. Selamat sore Kak. Terima kasih sudah mampir ya. Iya, live kedua. Boxing is not a way to Nyoba-nyoba. hurt somebody, but in order. Alpha is not my name. The system was only a code. Why must people hurt each other? Lagi tahap belajar live-nya. Masih belum ini. Oke, siap Kak. Channel your energy. Master time to upgrade the system. I need a word. Everybody has to start. Alpha is not my name, but only a code. The man who beat me is not
Knowing boxing is not a way to hurt somebody, but it's worse. I have a clumsy apprentice called Einstein. How dare you? Mainnya itu nih, main Magic Chess. I have a clumsy new apprentice called Einstein. Tapi nggak ada suara. Ada. Tapi kecil kali gambar abang itu. Tahu. Gede lah. Apa kecil? Mantap bosku. Hadir sore. Belum. Ya, itu. Siapa tuh? Orang lihat. Pasti mampir dong, kan kita teman hati. Kan sering mampir-mampir gitu. Kalau dia itu. Sering ikut-ikut kalau dia. Oh, dia live juga bang. Enggak, maksudnya kalau update kan kita tonton juga kan gitu. Teman-teman itu semua itu yang gua lagi itu hobi mancing itu. May I study your watch for a second? Would you help me find my brother?
Menang. Masih posisi pertama kan, 87. Ya, kita masih posisi pertama. Time to upgrade the system. We're also humans. Panas banget ya. Sekali lagi nunggu buka puasa. Combo, boleh. Habis ini ya. Halo bosku. Nanti kita combo habis ini lah. Ini aku online tahu gue boleh. Sama Ita. Ini online tahu sama Ita. Ini magic chess Ita. Selero mo balik. Jatuh kalah itu nih. Kalah itu kedua itu. Yang udah gue bosku. Halo. Laptopnya masih belum keluar. Mafali bikin bos. Mafali. Gatot masih belum ada. Gatot masih belum keluar bosku. Siap-siap online tau gue. Ayo informasi apa? Oke. Kalau Natalia ini kencang. Paling Natalianya tinggal 3 lagi.
Bosu, may nag-online daw ko. Kamayita. Is my clock broken? I am a man with sad stories. Come, let me show you my precious. Ih. Bola lagi aku. We are unity in diversity. Aduh. Ay, oke, mantap ke atas. Bisa jadi peponda ini. Peponda sudah coba. Siap kita. Ini jadi sudah. Ini nih tetap aku. Tidak boleh. Aiming my spears at you. Suara dulu masih. Wherever I go, they follow. Legends never surrender.
Healingnya tuh kalah ini suara 2 plus 20 kita. Aduh. Dapat wajib. Kita main lagi.